Haka arpu pratrik unailur, kakan huon jokin nong tre Asha jong katem riboy, ya kabala tip kum ka riboy district Asha association, kala penlong ya kajing ya kenduk lang jokin nong tre Asha, kibawan na ki unit baper na katem riboy, ya kabala tip kum ka second annual com felicitation, bat kala penlong hamadan football jong kasnong dihar riboy, bat kum juru bandek burom, ya kinong ilam bakmat jong kakenhun Asha na riboy. Hakate kasi lawan bansaki da kinong tri Asha lambat kinong mikmat jang katem riboy kiba kentup ya UMLA ka umsning constituency uba Jason Maulong UMLA kanong po constituency uba Miral Bonds im ka MDC ka umsning constituency ka kong Magdalene Maulong UMDC ka Mahodi constituency uba Charles Marngar UMDC kanong po constituency uba Balajit Rani ringkat ka jingidon lang ka deputy commissioner ka riboy ka kong RM Kurba lambat presiden Kariboy Dorbar uba RB Shadap ringkat kiri orang ba bat kinang ilam barang ba jongki Asha haka jela kakong Merejun Mersing. Apo Kariboy district kejangi hagi PHC beper gilajui kendu hagi por ke baladep kadon kapor pengi kendu hagi por kaba hiskong tenat kaba fitri lagi jongki kam kadon kapor ka bunyi kendu bat phi ha kapor ka ba phidang rung ha giying isem jong ki nong song snong kadon ro kapor ka bunyi kendu phi ha kapor ka bayat hasurat panra ye ki plakat ye kelama bantawai ko hok kidu phi kiladan sibun ki por ki bukum gini bat ngayeng ha kene kapor na ka banta ban pau ke jing sungu na ka banta ka jing sakri ka ba phi phila ai na ka banta ka jilla hai baro ko we bar khantam ya ke chemri boy ka pengidan man ka sngi bang yelum lang ni ya layai lenti hagi babun gisnam lala apa suthu ya ki jing ki jompi kopno ba phidi banyo ya ki insentif ki ba per na kaliang jom ka sarkar ki ba kentup ki insentif na kaliang jom ka sarkar kini ba jom ka sarkar jela kiran shibun ki jing ki ba phi kendu himyo tikna ya ki jingyo ki jompi ki insentif ki honorium ki ba phidi banyo Ndrei filsyam laman thai ban sakriye ka kamram ka jom kiladan ki khep ki bangali juyo ban ya slok ban kinong yalam ki jom phi bagi ong pen pet lem ki issue ki jogi pen kren lem ilayo ai ban ya kren ye ki issue ki jom phi hagi platform beper kiladan ki belalong ki don ki bompat long kam ki barang sakut hatu menta ba kunta ta ngasgo ban kentu ya ki orlok Asha ki jogi paro ki padan apo Kariboy district bat gejelah paro indan sibun ki jing ki pinang ye kendu nang le sakmat ingi soban kentu pumbagi nong keren ki bahatmat ki ladep ban keren tu bagin yesa bagin ya trei ya kamram ki jogi ni sungtu ladagi yesa aru i chairperson ni long mene ko film ka bam kumno gen trei ka kam kolong ka ingin air hi ke jingkerben bagi ni tre rangka ki por ke banuan bani khuni ki issue ki jongphi bani site nam ki issue ki jongphi kat bangila ki bor ki baret bani persang ban pertelun ki kam bagi jing jong ki Asha ki bagi Di mapenwan dur ya tani kanang song song ne kata song ka ba khan ka jingmut hat bakin yo kata ka met hat ka ba khan jingmut hat ba khan kidai ma phi namar haba phile ki ai kata ka service ka ba biang haman ki fluyen majukran yong ba a great society mirong kam ki breu ki ba khan ka jingmut hat ki ba khan ka met hat the phi ki Asha ki mirong kata ka benta ka ba kraw Kami pilih Asha, kini kisam ki bayai, arsam atma, kini arsam, nanti pi kejingjak kalian saudong. Pilih kastat kami kayong kaslap eryong, pilih. Suno badang positive patient, suno kita ki high contact, pilih. Don na perengong pi belasa takti, don na perengong pi belasa trendben. Nakai madam DC fitur, hanya pokon suri kadang kami kesnong. Ubai we Asha. Sakta di agri por ki badal kalong di egi mo susi obli ko pio ka jingkot ko balit kaling ko bare ko kya haru bata ibala tren akmat mune profet kinong ikmat haka pasti dong lade na kan du epi ya Asha na ka pos ko por kay ayun do na hindi ko la saray alay na sausi
wa ben sun tu shisha ka e ka jing e ting shon pi Philippine so Pangalara sa sorkar ngalak ren UCM kidon giba along kidon giba balong dia issue baranget ba hadu before ngale kung taw MLA na po umsling baranget kung kini kinong mikmat kung na po Tamri Buhayro klale ka capacity jong lagi balikin do yung sorkar barang kerpat hangga ni sling baru khat gibadan hangge ki MLA ki NDC nginlet takawit survey kung garing boy kinong mikmat ka boy gineklat kata party political affiliation habang ikwa ka tray ng jinghan pi pa iba nilay kung ka group kung ni sangot ki MLA sangot ki MDC nilay in discussion sota kata pasur ka ka baklan mga ngaro ko suso pi ki asya nakabojong na di ngalala pa niraw kapangala pare ngidam kami ka jingarap ka bapura laban ang maka-honorin ba kami de ka fixed salary ba kami ng pi ki asya nama pipai kiwi kung ki akan wali kidon kajing sewa kami Me ishabe. Iwe asha ishabe. Agawe kishnong haga konsulsi kishnong namar ba ilay ban pensyay syapang gani kajing pangklam. Iwe ilong kami ifon tagafon. Rekat ki umat ba kajing yam kajong ini. Namar ba kajing sya level ba kajing sya iben ini. But kung tama na dasnging iyo o fulkon, but nasoban ay kapuram yapi, yung kajing iya siya katopi. Kadi gasngi dalong gasngi kapagkirpang, anong karan sibon, kadi gasngi hakabangi ngide ban ay kajing iro ipi. Ngadak kajing sukumen, ngamuddo na do mane bang asyong hangi, karong ka ba pipidan, kadi karong jang gasun mane, the sky is blue. Kaya kajing mo, Jonggari karong kaba blue kaba pipi po. Kayaran kat karong bat kasun beneng bat kumjuro bat katuriyaw. Ngalapit ngalap tuli syapang kani karong kaba pipi po. Bat kani karong kaba pipi po kadon haka lapani serim laka lade kajingwot jongka kadi kajingsyan ya kabaar lang ka kadai kajing long shisur, kabalay nang ta, kadai kajing star, kabasaw nang ta, kadai kajing sloskam, kabasan nang ta, kadai kajing yan, magkaban brew, kajing syapang. Kini kidai kajing mot, jom re karong kapapipipang. Pag nisgo yahap na magkata bapidan, hagani gasni ringkat bagre karong. Kabadan kajing mot, apapipang yaka. Magkata nga sloban ay kaburam bat nakaliyang kajongan. Hakum kini kasni nga sloban ay kacing kula. Magkijing kabapipidan, kibapipiwan na hangi kinong yalam kinong mikman. Ngin pasyam. Bangi kulang, banya tray lang bapi. Banya rap bantit jing hamlan. Nagamana di kijing kabapipidan. Kung kinong mikman nagapor sa kapor, nga pasyam banya don bapi. Bagi ay kajingkulan hagani kesini. Bangi nang tray bat nang tray bat pi nang ni syakmat. Health. Ladam dan maki hafid. Kilong ki foot soldier dumi hakalyang health. Bentana ni lami sa kamada mo piete maro. Piedan hakaway ka mission maro. Piedan haka rescue mission. Kabaday mangin pelayim ya kilong kami ki kena samla bala koi no hagajing long rang ba lempat day kapor bat kumno ban wandra iki day ban iben iki ru day ban wandra iki syakal lain ban pen biang ye kita ki kendon ki ba ki kam jong pi pile kata ban penti kena maki boro bakin shim ye kata ka ANC check up ka ba songsin snow buram ya pi namar pi bot bien ru iki khlung khna namar ba khlam dan ma pi nimla ban yo ika ka kasan kaman kajing khenjing dia jong jing he ki khon ki jongi te ka kam ka jong pi ka nom shisha ka bakhia ba ka kam ka ba nimla mandor kumno khla ban penda namar kate bhai ka por ka jong pi nite bhai kata halor kata kajing siu bakhio
Nisngau dan ai ke burom ke krau bahaya pi. Namal ke jingdan ke jong pi. Nila ban penting kena bagi program jong ni baru apa jong serta. Nila ban penting kena ba ye buat nanti. Kam tam kumhagan ni kapur kabangidan ha dengan kelam. But aku tu kapur ba pi strike ni tu hak ipi. Ni ladum lawan ko mula o bedum yang ni baru ban buat din ya gitu kibasyam ya kata kalanot kibangat hagan ka kelam ngidon hisnom kumaas pa arko tali ha po Rihoy district kiba amkawa da ka anggan wadi santo ndai di ki asya kiba buat din ya gitu ru tingi sutu ba kadko ka kam jumi lada piele kata ka strike ada isu turu aga ju opor bakiam ban se ban le ekata kam ke bakia shim namar ba kijing e clinton ke jang phi ke bakia ha ya lenti kham tam ha